yini wena ekhonzile yini wena bokholelwa kuyo umuthi ngikholelwa emthini mina nani ke nokuthi uma ngisebenze ngeinkukhu imbuzi ngoba nemvu umuntu unyamsebenza ngayo kanjani manje imvu phela mnewethu isilwane lesi esingakhalisha ukukhala esazi ukuthi thina kukhona into evalwayo kakhulukazi amanzi amnyama amanzi amnyama nje umwavala engathi ungayithola imvu kodwa futhi uma ngabe kuphakamiseni umuntu kuyahluka mase sikuphakamisa sesibulala ngenye indlela sesitshethe ibambe kanje wena uyozwa nje oba sesiyinqumo ukuthi ukuthwala phela lokho cha ngathi phela mkhulu siyaphakamisa umuntu ukuphakamisa mnewethu akufani nalento ke wayichaza mhlawumbe ukuthi ukuthatha lamafutha wafake kwicontainer esimanje uyokuwafaka esigubhini akubona ukuthi lokuphakamisa umuntu ukuthi sekuhamba negazi siyamthwalisa manje sekuhamba negazi kodwa mkhulu leyo ukuthi umuntu uyathwa asesingayithandi kakhulu ngoba ukuthwala mkhulu bathi usibanimani uthwele kufanele kufa umuntu ekhaya sesiyasela sigaba lokuthi siyaphakamisa uyaphakama akufi umuntu umephakamisa mina mkhulu akekho ofayo ngoba ngilinda umuntu osewafa oswayifela nje mangakhuluma iqiniso ngilinda umuntu oswayifela nje usebenzisa yena umuntu kuyenzekana asebenzise amathuna kubo ngoba nake ufuna ukuphakama alright kakhulu nje umuntu wakini akakulahla umuntu wakini nje ngeke ethi ulahle umuntu ningaxabana nihlenze inhlambuluko kodwa kahle umuntu wakini akakulahla masingakhuluma nje iqiniso angiphathi lo wayekukhonzileke asithi ke mhlawumbe umuntu uphakeme ngabantu bakubo bayakwazini ukuthi laba abanye mabeshisa impepho izinto zenzeke kubona noma benza izinto zenzeka kuyena kuphela isikhathi esiningi mkhulu zenzeka kulona ophakeme isikhathi esiningi cha mkhulu kanti manje sengiveza ubungozi bobungozi yebo ingakho mkhulu kubalethu umuntu awuhlala uphahla awuhlala ugeze awuhlala kube nento oyenza uyesintu awuhlala ungahlukani nesinemfu uthi hayi nami ngicela ngoba ngelinye ilanga kosuku umuntu eze lapha na kumkhulu uTLB kumenza izinto ngithi anguyifake kuplan ziyakhala ke lapho ke uthenga ama truck uvula izitolo wenza yonke into asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene sento amafasha bahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe sekhuleka kunina abakhulu hayi khona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayi khona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga impungu ngayishikelela